Selamat pagi teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel Uncle Teh. Jadi hari ini kami mau pergi ke African Lion Safari. Karena this is a special day for us. Somebody has a birthday. And who is he? It's me. It's me. That's you. No, it's me. It's me. Who are you? Mr. Cameraman. Mr. Cameraman. Yes. Oke, jadi hari ini ulang tahunnya Mr. Cameraman. How old are you? 8. Wow. Do you have a girlfriend? No. No. Okay, can you say to everybody this is my birthday? My birthday. So guys, keep watching and let's see how it goes. Okay, bye. Stay See you tuned. there. Yeah. Rawan tulang, aman. We almost there, guys. Open up these Bonjour. Ça va? Oh, there we go. There we go. This chocolate drum sauce. Yo. What's his name? Oh, the Shuya Yeah, that's okay. For my new music. Your mom gave us. Yeah, your mom gave us. Oh, Okay, good to go? yeah. All right. Here we go, guys. Finally, I can see the exhibit. What you? Dangerous animals. What is that? It's a llama, right? Look at this. Like, Grandma, look, I can't catch your photo. Get the camera, camera. Like, Grandma, what? I missed it. Oh, you kidding me? We're gonna go around and see. Ada bebek di sana. On the right, there's some cool birds there. And it's nice bird, eh? Oh, there we go. With the hair, see the hair in Jenny? Shot in the On top of the bird, the big bird. Itu namanya lama. Alright, I got it. Lama. Oh, that's so sweet. Look at this. Oh. There it is. That's got a big name. I Look at it, guys. Oh, she's sleeping. Where? Is it a bird? Look forward. Look forward. Look. On top of the rock. Oh, Look at that, guys. Wow. Those are huge. It's gonna get size now doing photos of them. They are so big. Wow, eh? Ada empat tuh. Oh, those are really big lions. Julian, for my photos, it looks like they're on the car. Like good. Oh, look at this. He's lying on top of the car. Well, I saw mine look like. I think Wow, ini dia teman-teman. I took 2 minutes. The lions. Besar banget kan teman-teman? Some of the young ones. Hey. White lion. Wow. I can't catch it. Wow. White lion. Mom, it's a white lion. Besar sekali. The moment it comes, I'm gonna catch it. Wow. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Five. Just, Ada it's 5. amazing. Just see like these lions. Wow, besar banget, guys. Oh, Julian. It's a white maned lion. Julian, look at the photo. Halo Bupa, Senyore, jadi kita sekarang lagi memasuki area binatang Australia dan Asia. Ada Nuga, Sika Deer, Himalaya Tahir, Donkey, Tebanya Kiat, dan lain-lain. Donkeys, kuda kecil. Try. Get in. You have to get in your phone. Look, kita sekarang lagi di Australia.
kanguru. Di sebelah kanan ada kanguru yang bisa melompat-lompat bawa bayi di dalam tas depan. Yeah, it's funny when they start working, guys. Say it again? Kangaroos walk, hop, no, they don't walk. Oh, the hop, sorry guys. Ternyata kanguru itu bukan berjalan, kata si Gabe. Katanya hop, lompat-lompat. Jadi teman-teman, aku juga baru pertama ngelihat kanguru nih. They can walk and hop, but they walk a lot too. Oke, mari kita lihat lebih dekat lagi. Ada yang punya, adakah bayinya? Bayi kanguru? Ternyata tidak ada. No. Baby kangaroos on. Look, that one's walking. That's so cute. Look, he's walking. Yeah, he's walking. Area reservasinya itu dijaga ketat gerbangnya itu loh. Jadi kayaknya jangan sampai binatang yang lain masuk ke dalam yang ini, ke area yang lain. Kalau nggak bisa dimakan semua sama singa. Oh, there's on the right. Oh, Who's that? what is that, guys? Oh my gosh, Look at this. take a video, that's hilarious. He looks so old. Can you take a video? Oh my god, are you kidding me? That's an ostrich. That is a very old ostrich. I got it, look. Oh no! Oh, let's go! Wow, look at those patches. They're so perfect. The window closed. Just get away. Masih. Jadi itu mobil yang ada di sana itu caranya untuk apa? Ngusir supaya nggak mengganggu We're almost done, guys. hewan yang lainnya. Water that'll help your child. Itu caranya mereka. Guys, what of us again? Mereka. Now we are going to the America. Let's see what they have, oke, teman-teman? Ada beberapa dalam mobil ini. Binatangnya. Oh, look at that. Ini ada sekumpulan binatang di bawah apa namanya ini? Di bawah Gazebo. kayak gazebo. Ya kayaknya deers ya, deers. Deers itu apa sih bahasa Indonesianya? Deers. Rusa. Ini rusa, ternyata rusa apa ini terlalu panas ya? Oh ya, mungkin karena rusa biasanya kan di hutan, guys, kan, jadi Ini terlalu panas yang banget. rindang. Nah, makanya mereka pada ngumpul di sana. Lagi ngerumpi. Rusa dan ini kan dari lagi suasana Covid, dari di sini terbukti ternyata rusa itu tidak menerapkan protokol Covid-19, guys. Tadi zebranya ya. Jadi ini kata mereka ini moose. Dari apa bahasa Indonesia saya juga kurang tahu. Idea dong. Nah, kita juga kurang hafal namanya. Kasih komen di menit keberapa, detik keberapa. So ini dia, guys. Jenny, what is this? What are those? Ini buffalo. Kalau Anda googling di Discovery Channel, ada satu namanya museum di Lethbridge di Calgary, Alberta. Itu museumnya bagus banget. Jadi museumnya itu dibuat dari gunung benaran. Jadi dibuat di dalam kayak mall. Nah, jadi itu di situ ada Indian apa namanya, kayak semacam museum lah. Jadi ini jadi zaman orang Indian zaman dahulu kala, orang itu ngejarnya ini sampai 1000 biji, dikejar hanya dijatuhin semua dari jurang. Baru tuh kain dagingnya itu disimpan untuk persiapan musim winter. Terus ya kulitnya dipakai buat semacam pelapis atau jadi baju lah. Jadi itu ada museum di Alberta, salah satu provinsi di Kanada. Oke, jadi teman-teman, ini kita udah di gerbang pintu keluar. Jadi tadi ada berapa reservasi di desain. Setiap reserve itu ada gerbangnya. Jadi animalnya itu nggak disatuin. But anyway, para pemirsa yang setia, kita mau mencari tempat atau lokasi piknik dulu. Jadi ini disediain dia katanya. Jadi masih ada yang mau dicek, nanti kita akan terus update. Mari kita makan dulu. Guys, okay. Lucky Julian, listen to me. Hey, listen to me, guys. I'm gonna explain English, okay? Okay, guys.
meal. Apa aja makanannya? Julian, be careful, Charo. I'm not very hungry at the Ada moment. ini, ada pizza. Is it yours, Gab? No. Kita juga punya Nah, Julian, you can have some cupcake. sweet now. Has a bazooka. Yeah, I'm gonna get one. Air. Ini Glory Pitonomhi Kita bawa nasi. menunjukkan kembali kedahsyatannya di dalam dunia masak-memasak. Jadi ada kalau banana bukan ditanam sendiri Bu, dari ibu. What is your name again? Madam Shirai. Oh, her name is Mak Naik. Whatever that means. So ini dia guys. Jadi ini hasil buatan sendiri dari Mak Naik. Nah, ini nih kuenya nih terbuat dari ya kue terbuat dari tepung ya. Maksudku apa namanya ornamennya ini Ini semua buat sendiri teman-teman. buat sendiri. Jadi Sendiri. transformer, simbol transformer sebagai suatu usaha untuk menyenangkan anak. Jadi begitu dia guys. Alright. Jadi teman-teman, di sana itu biasanya ada monyet, itu adalah area monyet. Tapi karena seperti yang kita tahu, sekarang ini kan ada COVID-19, jadi itu tempatnya sekarang itu lagi kosong karena nggak mau menularkan ke mereka. Jadi entah di mana ya mereka buatnya monyetnya itu disimpan kemana. Jadi sekarang itu mereka lagi nggak ada di sini, jadi itu kosong untuk saat ini. Mari kita lihat, telusuri tempat lain. Jadi ini dia tempat piknik, tempat kita makan tadi. And let's go, let's see apa yang ada lagi di sini. Kayaknya tempat bermain anak-anak itu lagi ditutup. Ini kan lagi sepi, jadi kita anak-anak nggak boleh bermain. Di sana ini kayaknya di sini biasanya bisa ini ya main air-air. Tapi lagi ditutup sayangnya teman-teman. Jadinya kita nggak bisa main air di sini. Oke, sekarang kita lagi di ada area apa itu ya? Area Alakan. Kalau teman-teman bisa lihat itu Alakan and Friends and Birds of Prey. And let us see. Mari kita lihat gajah dan burung-burung yang ada di sini. Ada harisau. Tuh ada dia di sana. Kayak burung hantu gitu guys, tapi dia besar sekali ya. Ya tadi ya banyak jenis-jenisnya teman-teman, dan itu sangat besar sekali. Lihat deh itu, kalian bisa lihat nggak? Itu dia, warna hitam dan sangat menyeramkan. Jadi guys, ini ada burung di belakang, saya juga nggak tahu burung apa, tapi dari keterangan katanya ini nih culture yang paling
the largest old world vulture yang paling tua di dunia. Jadi kemungkinan berasal dari Eropa ya. Guys, Teman-teman nggak bisa lihat ya. Ah, ini dia. Besar sekali teman-teman. Besarnya itu kayak kita burung apa dulu? kayak dia kayak nggak burung tahu teman-teman. Soalnya dia besar sekali. Besar banget. Lebih besar dari ayam. Beneran. Iya, lebih besar dari ayam kan tuh. Besar. Tentang Anda kalau ada nggak yang bisa tidur seperti ini? Tidur dengan kaki satu. Mana? Ada yang bisa tidur begini? Ya, mari kita saksikan saudara-saudara flamingo. Ya, ini binatang paling aneh tidurnya. Tidur dengan satu kaki, bagaimana caranya teman-teman? Kita tanya saja langsung Kepada narasumber kita. Ya, tidur dengan satu kaki. Tidur dengan satu kaki dengan leher dipelintir. Ini dia teman-teman. Tidur dengan Sekali satu ya. kaki dengan leher dipelintir. Itulah flamingo. Cara mereka tidur itu unik. Dengan kaki satu. Lagi-lagi ada yang tutup. Ini tempat pertunjukan juga. Hey, wait, tell me, whose birthday today? Do you know? Can you tell to the video where we are? Tell to them, tell to the people. Say, tell them. I can give you ice cream. Okay. Look at the camera. Ada api lions in Paris. And what did you see? Lion. And then, did you see a snake? No? Where's this? Hello! Hello, 1,100 people who are watching. Hi, birthday boy. My birthday. Hi, birthday boy. Okay. Birthday. Augustus 20. My birthday. Agustus tanggal 20. Tanggal 20. Ulang tahunku. Don't put it on your mouth. Don't put it on your mouth. Open your mouth. Don't close it. You just closed it. Open it. Gabe mau es. Ice cream. Okay. So what's your favorite animal? Oh, the birthday boy is here. What's your favorite animal? Yeah, what did you like so far, guys? What did you like from the African lion safari so far? What did you like it? What did you like about it? The white lion. White lion, okay. Singa. Jadi Gabe senang dengan singa putih. Say, singa putih. He's bigger than you. Oh, ada gajah teman-teman. Oh, they're so cute. Look at that. They're so cute. It's a big one. Itu yang lebih besar. Ada 3 di sana. Besar sekali kan? Wow. Besar sekali. Ada 3 di sana dan ada 3 di sini. Itu dia. Mari kita lihat. Ada apa lagi di sana? Ada juga di sana yang merjakit. Mari kita lihat. Apa di sana? Ada yang tahu ini apa? Tada! Halo, jadi teman-teman atau pemirsa sejati Uncle Teng, jadi kita upayakan tadi untuk mengcover semuanya, tapi apa daya karena COVID-19 banyak sekali acara atau tempat-tempat yang ditutup. Biasanya saya senangnya ke tempat yang beginian, biasanya saya menikmati solo, show binatang atau apa, tapi semuanya pada tutup. Kurang lebih dari tadi itu kita udah lihat ada beberapa stage, ada 6 atau 7 udah tutup ya, Glo ya? Iya. Pada tutup semua. Ya, jadi itu dia teman-teman, kalau nanti kalau datang ada kesempatan datang ke Toronto, there you go, atau paling tidak Anda udah bisa menyaksikan virtual vacation. Jadi kalian itu nggak perlu datang ke TKP tempat kejadian perkara, tapi sudah
cukup ada menikmati gambaran. dengan mengikuti channelnya Uncle Teng. Oke guys, jadi thank you very much sudah ngikutin channelnya kita, channelnya Uncle Teng. Makanya stay tune, ikuti terus. Kita bakal upload yang video yang seru-seruan, nggak usah yang serius-seriusan atau ngebahas ini itu. Alright guys, just keep rock and roll, and then don't forget to share and subscribe. Okay, ciao.